Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment ya mpandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne ça qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko le kate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Papa ya shukula yo pa bien shukula mtu munene yo yo ke opebe photo banini ke Izet Kalombo mobane ya mwana muti mama mteki ba be butunde makambo Ambon ba be butunde makambo yo ni bata ko ngana ako masolage ako ngana masolage journal masolage journal na mwasi na Buko Elengi aga dena mwasi azo kipi bana ko lingana na JP Kiama mama produit JP Kiama mwana sala no be mission na bouger ata la karamba ka to kwa robo boy Robocop. Généralement, JP Kiama na single parce que exemple. Populaire. Et puis de comme des banicolo, moi va souffler na penda bozana on souté. Ya okufa pas ring. Et on faut que na ba bébé bouchu. Bébé bouchu nde makabo ne ba ma bisala quoi. Elengi. On est buzo ba boy comme ça vous savez bébé bouchu nde event, Zoka go. Au moins ma compte na ma kona Brigitte mambo oyo kolinga mobala za ngolo et ça ma qui 100 kunga qui 100 parce que mbala za ngolo na poto eza bongote Ndenge wa na poto bo se comprendre ka ko vanda et preuve ne ko passe par mobala ba be butu on pena mo si fa sel peda ko ana mbongo ba on kile la mobala ke donc ba be butu ba be butu bongo yoka bilengi mtabosa na be butu na event on est loko singa event surtout sur la toloma Amina shukula boni boy bebe butu basa mabala ko ana poto mo sa bala azana bana ne bena na mobali mais abi makati bana za be butu ne banda ko ba bebe butu ne makamba ndenge wa Moi, je ne ko asambe na ka ganga nganja na za be butu di banda basa poto ba ze mele ngala yebi mamuani ko ba ne fete ndeni so ça pour ça ngamba so mkonezo ma ki sens biso na poto to ki barate Elengi donc c'est comprendre car to va na biso dans les bons so ngeke ke linga be butu tula kasi ngoko ne papa papa no ça ndenge wa Elengi ale butu ba ki so point sukari koni buzo ba we makasi ko ke ko bien ke be butu nde makambo ndenge wa tata mi ko linga ne les news ye kotote na makasi te ana makasi ba be butu te Mami, open my package. Te buzo ba ko yo na ba na shukula ve ba yake mpoi Sasa mamuani. Oni ko za batalo kuta boy na lipa na tiki na yoba nyo shekola mtume sana Okay, siko panan. ale côté na veste Juvenal Kibala yo Juvenal Kibala Nini, kono ngora pa mabuni. la matama lo kwa bafle matama lo kwa pastek Ta. ozaka na invité ya mate yo penza yo ozaka na invité te Oya Karim pe ba ye. donc yo ka invité ka batwa ya Karine donc yo bana terrain bana ki 100 so ila po ozaka na relation te Relation équipe nationale. non o créa no te yo no créa no relation to pas pour pas BFL on a relation donc Après ça, va côte de pont. toujours kana sima Karine mama donc ni matama Opo sanye tolomo. matama lo kwa casque Mama ta. yo Juvenal Kibala yo yo ka banda basima ba soka ya Karine Pupurai. yo no boni mbela o so se mission na do se mission malembo ko to kuma Karine ndeni Pupurai sasa. donc le mission sa kuma Karine mo tala mate
Wana yata nimeninga. Fa kumba kari. O boni ko tabu ba bata na tranquille. O wata ma binta wasa madame YouTube bo epete bo pe misake penan. Mama o sabe mi so bebe o sabe mi so no tibo o bade ba de tsuka o tapi no kumba kari. Tota no so bo tala. Kuringente amete samba. Juvenal yo. Juvenal no so solo ya madame naona madame nene kwa so kini. Mamu wani taba Juvenal. Umbaza matama lokwayo. Tata. Tala matama lokwa. Nikata minene lakini bazako benga kopo. Mbasu. Pani ni mpatu. Yo Juvenal yo ba charge Karine. O diembela kana sima Karine. Mamu wani Ça Karine vous dire l'autre vous amanzanza. Karine a baronde. Madame YouTube numéro 1 à Bilonso. Beaucoup de ma présence a confirmé que Karine mon côté 10 fois baronne. Mamu wani Donc cartonner internet. Asime internet wala maboko. Yo na ngoleka. sasa danwa. Yo, wale makasi waboto la Karine boku no kuma première place. Donc comme ate ko tika la bongo. Il faut ba changer à muti. Bolo ka ba relation na je vais bala. Kala matama no kwa nini? Mamu wani Matama no kwa pastek. tatu wani Matama no mto fule lo apema. tata. Populai. Wone buzo ba salte boye ko bino ba Sasa Juvenal bino. Wanda po ya poto mo apela malongo sala rate. Oya naka ba relation Karine. Mais on a trouvé ba nier, ça pour na Karine. fais bisous à tonton. Donne ce que va donner, et ça pour na Karine. Mama Maman na nzambe ba so pita ko kamsa. tatu wani Kama fo ngume la Karine zala ka wana. Yongo ka eza malufa bolo ka po non na mona te. Napenda namona te. Bukata bo pese tu pesa Karine te. Mi amo konzio. Rando kitoko Yo ka mire mo konzio. Mi ama wete yo. Mari bongola. nini wana Kana futa kajambe mo pana kina singira ko ma Charlotte ko yo. To kieno ka rabu. Si yo ko pekisa janvier, yo no fo pekisa ye. Ko ma Charlotte amuninga na yo te ni Marie bongo za to muninga janvier te elo mo kwa ngana so data ko mo be gauche. tata mamu wani Azelo mo kwa makelele. tatu wani Ati ko finga mama mukolo bongo. Est-ce que ma Charlotte tina Karine ke ko sa internet to Karine za ba sentiment ne mo ko ni petit ngai. pinjero Ofinga kasi ko finga Karine bo misana mo ko ta ma Charlotte. Ma Charlotte amuninga na bino te. duako Ina ko saka na ba mama. Ba randu na ko zoba ko ko ta ba mama na kati. tata Est-ce que maman na tina Karine maman na tina Karine ke ko sala na internet. Maman ta yiba ta ma internet te. Bo enregistra mama ba. Bo tuna kitime ka pa mama wana. Bo ki mama tumawa. Bo finga na bino na bino bo longo ba mama na kati. pinjero J'avais né à me mener cette personne du baby dans chaise traînée. duako Ni j'avais me tapé ni en chaise traînée PCPC. Téléphone là ça ni j'avais ni à dire et puis ni ko tu ba mise ko aller. Tu la tatu wani amuzi ya zaza. Ko to ba biro ko aller. mamu wani Baba do baté. Sauf fallait aller question le ba conseil aussi le caractère non na solo. Oh, boni buso ba boyko yo mari bongo les pages. binisa popula Marie bongo la tala pekisa moto tindira ba ko na kisa sa longo kwa ma Charlotte. So ko finga ne Karine to boti po déjà finga ne Karine. Po esikeza na ngoti. sasa bango sasa Karine mo ko ba esikeza tena se zekala. Mais alongo kwa ma Charlotte na buzo po Karine finga ba mama ba pite. Karine finga ka ba mama ba pite. Karine sa ba gros mo na munoko na eti. Oh, pota na bino. mamu wani Pota bina no so boko sona na bino na bota ba mama te wa mama ba tsinda muto e ba mina so na video na hapo mama mo to tsona so na ba sentiment la nga ona ngala ba hon ningi na linga ke pe na ko quand na lingi so mbai na ngala ba hon mamu wani es mbai na
ngano foto ngano ifoka la baronne pour na mwana mtu alika na internet ti na mwana mtu alika na baronne na site na internet azati ine madame YouTube asimba YouTube donc okela ke jalousie Marie Bongola ipasse Marie Bongola Marie Bongola Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.